eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abantu agatisema byo mukola yenda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa musane Presa hapo hivi. Presa hapo hivi. Baka mwema bwabo mucyara mutegera idagara ya presa iliye dineriye kinafisi. Ndibo tambula male yakola tikere tikitambula kyatuuka mu kigali mati kechula. Ewanse legedwire. Era kechulire lala. Usembera ku kirunda. Zena mbere ndiye yonga emisida gibeje tuluma. Maze mwezi mulamba ku kitanda. Pole. Mbere mulwaire. Tuba nawo. Nawanu wawandise na mbere. Le nato na wawo bulwaire bunumye. Kibe kisa kya Katonda okwire engulu. Katonda yebale okusabira. Hayi ndayi ndakuterera. Benga titambula. Maze mwezi mulamba ngati-kola. Ngandi mulwaire. Iyo mukairo la kuyamba ku ali munseda abazungu. Yankube isemo. Zena berandi dandabanga yakati wateretereire kuku ojola ambule kuku Angelina nakanti omuke nateretereire kuku nsobola okutambula yakati jola ambule kuku Angelina ayo olumbe luberenga buli bubi maka gubere gulemia aya kubere kulemia era okirire erala kweringa twabantu munene wakananise tatengera lukano mayi ndakuterera kubona ntani ko kutambulako nakutambula ekindi sene era nga wengukobye kubona kulota kumbera mbere letya mukera nko ejobona Angelina yatujanga tuwa kubuyambi embere letya tukobere ko mwana yasoma atya bityo yankoba ati Angelina mugule yo kwa kava ko na ko lukulu yena asanuka kungaba ine era yeba sabuni wuno yazisa agomani ga mama mama na nkobya ati mama atuwele ni soda waluna kulukulu bana ayo mutire ali mu mutira byabya kirungi bibyo idakulira walala sizo bwanje ataenda butire ni bujako kumbali oleka enkoko dona dali yako aya mama mama ezirangoko yazisa kali omukera tuwele yo kusukali wuno yazisa anketi Angelina yana adigide ku muna kudi nenkulu akoze bulungi ovuja mu bidongo niwo nasalawo muketa kulobera ovuja bonda kumukikiri saga mukaga gwabwire kaita bata ono sukali nigano majani ndi mukera kwenda kati otakuko na majani ebale mukera yakuwa n'ogugati ogunini lero najafwe njakulya salero ofwire ntavao munda nemukoma bakati mwana lo mugati kugwa abedi abecha bati bangwe bagutigatigale bati byange olabita munumba yakati kakazako kankamalewo bakoba ati omulenzi yaletaga n'ebintu batu bakuba mwegenderezenga abavubukanga muka naivalirino muka yatugule yakabamba kaka naye bana kasavu toidukane yazisa ayo bugere bukukola bukoze bubi wanje bugere bukukola bubi nakavifuni awulwaire wenda kumalawo nenda kuja muitaka osoke semale bwere bunumye guno mutire mulungi mpaka didi nonene mami akuwairwa mutire guguno weno oli weyagale ku akubya twaira Angelina yena yeyagale kumuna kudi nenkulu ebale ino mpira na Angelina
Embeera neewumbirawo. Tienda tuvanwaku tienda kakulumya bakuba temuvuka yalese aba yatabwire mu bicha tunoire kututyo. Onanga Angelina mama yakubya ati Angelina yena yeyagale ku soka webaza mama Yebale ino era ne yaziza Katonda amukuume kabiri yongere. Okayenda. Iwe leta omusami we faide soka yonkobere ku kumali ido nkobere ku ida wano wene wano tyame wano mberi wano tubone Iyenda mbe abe Mukisa Gerard position in kirasi yali wa 24 ku bana 14. Oh my god wakola webale ndakwongera okusomesa ondiziza mu amani basawo ni banyabo ono mwala ni mulekwa je tuberenga tuyambaku no mukaira Angelina twamwagana ngo yatyama nga nambibwa ko buyambi bwo mukaira okuva mu USA yampeza sente na amuwa ya kuisomero namugulira ebitabo namuwa sente da abuji haye saditamu yakola bulungi yali wa 24 kubana 14 mu P4 era yaba promoted yabita aja mu P5 Katonda mulungi we bali kusoma weda kuongera mu amani ndibona Mark Sedikali kali mudinaye yongeramu obulire ndikana kuwatyama muko bwongo bwalinga bwakola ki nga bwatyama so next time bali kwe tamu yeri kuja ku bali kukwenda kuki so kole ko nkobere mali kaliwa kazinda loka tamu yeri bali kukwenda kuki kunenda ku ebitabo nemere yokulya ku isomero kodi eme tutasanga senemeka sasa sule emitwalo 3 eme buli tamu bija mitwalo 3 buli tamu mutwalo so mwako mulamba bali kwenda mitwalo 3 aha ejo njaji kuwa ate ekindi nebyo mitwalo 3 na bitabo nebitabo bya sente nga imeka dazile di kumalisako omwaka dazinye endalekola dazini ya sente imeka dazini tidi mukosa pick fair ebitabo binene kale ndakuwede ebitabo walemere mitwalo imeka 3 mitwalo 3 edemere mwaka mulamba ebitabo ona ndakuwa emitwalo 3 edo sente imeka temitwalo mukaga mitwalo mukaga ni kalamu mutwalo penso manyana nkani peni mutwalo je mitwalo imeka 7 aye njaji wa mukaire mukaire da kugemagana nole omukaire ali kuja kugemagana nole omukyala atwala sente no kuisomero nani omukyalo nani ole Debola omukaire Debola ndakubira ku ni Debola ndakuvuga nonga nkuwe sente mugamagane ni Debola akutwalire ku isomero tikyala nasula tamu kyenda mwaka awulire era kaito okayebona bitu obulungi engera mbono bana akuongerayo aye nga bino ndikuja kubiraga omukaire nja kumukobera nti Mukisa yabise bulungi yali wa 24 ku bana 14 so omukaire ono we yakoze so webaze mama tu obuyambi mama ne yanziza ku Mukisa wotolo izewo kali nange mukaire Angelina Makoha yetujire nga tuyambako mukaire no tumutwaire wala bambi olwe kisa kya Katonda Makoha tukatambula naye twaida banonge enumba yagwa yali wansere nafuna obuyambi namuzimbira enumba eno namuta kunika sola aye kasola ka weekeninga kyedidi nti mbere nentegekedde okubona nga ndizaako kasola nfuna kasola kandi akamani haye ebizibu bibairewo bingi ino haye ekyondidi with time ndakwogera niba nanga abanambako abatugo kasente mukaire nkutero kasola akamani nendalire kutaako kamani ate nja kuda nolo abawayalinga okuva iganga tibavuka bakukyalo bagete abogete ndakuda n'amawaya nga gamala bulungi awayalinga enumba bulungi ngekuba
iwe nja kulekera kirala kyako kukuma babe batayiba bintu byo kube jja kuba ya amani tijja kuletanga kano nja kuletera sola ya amani ya matala nga ekyesa bakati kano mu kizungu ayo mulyango kulinge kobona ne mundo mono kiba kigulu kutya atani kwa okugwigala muzi kabiri kiba kola oida kola bwito kola bwito otoni mu binankani amadi gayingiramu obulire nekiri kuletera zeno lwange waka lwagwire ayo banka yimbe tetamu bwito so na so wawulidingi yalutereza baba batamu bwito buti lutambula bulungi bwito mwidi udafuna kukabwito otoniemu amadi ganagago gataku ebityanka lwegema tirusobola nolwange olweka lutiro luli ayi nataire mu bwito bandu basatunu banjikala na bwito era ndakuva gano nga oda kujogule ka bwito ote mu lwijolo obulire sende kyewandetera no wadi ko sente dawa odena kuwa tekakobere sende wamba zimwene nakibona ndi bekana wenengira mu nyumba muno nabawo n'abantu twabamu baana musaba akola batya aye sende ekyo kyamala kyabula dona kyona aye muna nalira sende dabula kyabula sana nata ku kitanda nti ni bani abadi twala buti nimbekana efwe tuyidi mama adita obulungi twali munana mensemba wenga sente nga bubuze yata kaba wanku ntono mumaze mu amani timusobola ningi muwulire ndaba wanga ku ntono oba nebyo nkobera ntya mama ndi sente ko sindu kyena kolera ku sente ekyo bulungi oyotya yebali bilo dadi kubula oba ninze n'ebintu ebino na sente ndika ekika daira wange kabiri nadedesiza wenkuwa sente nokubodde nze nkuwa sente okutereka kuba kukoti kwange sente ogikuma butiribiri webale kupeta nze noni nga nsake nga yoba kutola ku yalekera okuwa sente nkugulire nga wammere nali nkobye mama nti nze ndi okujjayo sole kangule ng'emmere ntono mulekera ku akasente osobola ogulako otubwito wagula kuki aye goba tusobola kutereka kale ndi kyendi kujokola ndi kujja kuwanga busente butono nkuwekeze ng'emmere nero lija kubula okukula ikofulo lija kubula lero tikibula lero ndidiwengi kyakula ikofulo nze nabawe sente wae nsogwa kyo bona tienda kukuwa sente ningi no yade tienda kwati lija kuletera bizibu choba nenda nakuwa kudosobola okutambuza olire banani yatola sente do mukaire katonda amukolimire tukamusabira ku kusala mbi wasaba osabanga sala bino ebintu bivagala lwaki bakubonya aboni wazira ajja kuwala ni ajja okuwa kumba nenyama ebula nyama tebula tabanga byendeta nze nga buli kyendeta kimala kyabula ebyo byonga bityo nze ebintu byange mbaga mutima mulungi kuba ti byange nganze yazidi nzo gwange gwa kusaka eri bananga abava kunsedo okuliya ababona byenkola nga babonera mu kakamera ako kyongo bona nze ntambula no wachi era nibiro byendi kukobya byono omukaire yampera ekujja kola ki kubibona tewobona nze nkozesa kakamera ako so bizira mu sitani awulire omukaire nzija sina mutima namba abantu era saawa eno eri awandi wetuva okuyamba ali omukaire ndi yetuva okuwa obuyambi tuva kumutwalira sekukulu ya tumwage twamugwira ku so ogweiwe mukoze bulungi mbere ndibu oli bubi mbere nenda kubalira wenja kulya mbere ati katono ndureo nje mu matala ndiye bekano kasente ako mukaikeze bulungi era kitu nkuwaire osigazeeko akamere kaka nakulu nakulukulu ojja kweyagala ibana aye kintu myende sente dange wadirekawo batwala sente dange donadonedo mitwala 20 ng'ogaba bugabe nalira mitwala 20 genakuwa mitwala 20 genakuwa mwana ndikati newo bukulu mwana ali mama bukulu namwa mitwala 20 nako mitwala 20 ganga abiri ng'agaba bugabe mbu baditwaire ikabiri nakabana malamu nakabana
nayo bagagaba nze sente nenda likuyambe mu bukaire bwo naye dikole ki sawe nkuuna kukuta nota teleka bulungi nibatwala kimala mu amaani nze asaka nalipeko omutwalo omugendu bakuba obudumu bwange bonabona babwita ku sente dewakola ki natulako omutwalo nagulako ekyokwaya akaduuyu kaduuyu ako kazaala obwambwa era omunkaaga aye nga buli webujja okulya bwira butini nga babukuba paka onyola bwange webwawaawo batakwensaalwa nabaleka kyera byansaalwa kutya y'omukaire ono yeena atakola kyebali kuyamba kyona bamutolako ekiki abantu beenonekeza ebikolimo ifo baba tuleeta ifo twaleeta olowooza nze nzira bizibu byenda sente dino ndizira nga lwaki nvavwagana ere twadagana emotoka naleta sente ndina obwetaavu obwenda sente ndi muvubuka nsobola okujja naadikya kalamu aye nenda kantwalira omukaire ye naakole ki iba sente do nsaba katonda amukolimire gwasaba kusaala ey'amaani yakolima yamala okolima yakolima yayogera munumba eyaiba sente zena ndikwira musaba katonda ayongera okumuniga tibedi sente do yentoola kudi odi ebizibu byetubitamu okutambula okuva eyo okwida eno nze mbaiganga mu tawuni ebo neyendi eno ndi mu bwonda ekiguudo kibi oli kudaaga budaage awe bale katonda akutte yongera okukolima yatoola sente do nekikere kyona kijja kuwona buti ebigere nebikuluma kino ki ndi puresa yekeramu ena ebigere puresa n'omukono kuno bega n'otuta emikuti wootira kutoola musende kino onyola bunyola oli bino byekyasabula sikere kino n'omukono nibyo biramu aye wabona liiso lino libona tulibona lino tulibona puresa kolesa nku ebyekisoga ebyo byemunwanwanwaku ebyo mu kyalo kyali eno owulire ebidagadagala bya puresa byemufumbafumba eno mwiri byemufumba baidi begano ofumba bakoba bali malesi kano keeta mundu ali kufumbanga malesi keeta bandu kenda kumala bandu kale omukaire nze ngolwaire ndikwenda kwirayo waife busidde mu bikaado maadi gagwire nakwirayo aye neyaziza kayiseyo seda ntosuula ero kayise seda ngadi nabulanja kulekera okuwa sente netenga wammere banaleeta omuzenga balina kutuwa sente dife nda kulekera okuleeta sente aye muna neyaziza kale mami yebale mami wuyo mwebaza ali kuna sese eno kamera onabone mami katonda amuyambe amanyi bamanani ndikwenda kumusika ida akubone kwenu aye bana katonda oyo alina amaaso timanyi nga naafuna kintu kyona kyona te buna mbeera endira bulire nga wawaawo ndiwo tiwaawo tiwaawo abantu batuya mujamanenge mujamane mubiri gwaffe gwe mulala tadakema bakema batya bandu baluya kuchamanenge baluya kuchamane musala kwefwe na mulala kurura sendemisi kulakulu kukarwala masaka tobona okukakabula masaka aye kwarurasi mulala nemisi gwatukagulu gwakola ensaga ekyo kikwembanga kale mami we bali kutuwa kutulyase kukulu okuletera kuku Angelina Makoha Angelina aliga na zatabu obuzibu bwonka nti akasente ketwamuwako olwo emitolo 200 mbu baadi mutoolako mbu baadiiba n'ekintu kindi mulwaire wabigere pulesa abugere bimulumalumalumu ku bulwaire bw'abakaire bimulumalumamu kusana ebyo aye tumuwerese kukulu lyajja kutanuka bulungi aida kujako ni mu bidonga akineku lero njaukina kitonga tulina kyomo mbu tumwagaine engembera ti nungi mbu bwavuba ebo muluma byali kunkobanga gano n'ekintu kindi mami webale kusomesa mukisa yakola bulungi yabite ekyokutaano yali wa 24 ku baana 14
So webale buyambe, webale kwefuiza akasente ako mami. Webale Katonda akwirize akuwa buli kyoyenda kyona. Era tusabe Katonda wona atufuikiza ku Kairo tubone ku mami. Obone ku Angelina, obone ku Sitamiri kafuka aliyo yena, solo kujaga baba nako ku ndi yazidi yolisigira ku kamera ntabwe ni muganda wange Kirunda na gemye bino.